world of stories. Ndabaramukije twakunze Afromedia Live, ndizera neza yuko mumeze neza uyu munsi aho uherereye, nkwifurije amahoro. Aha duherereye rero turi mu mujyi wa Nairobi, ahateraniye abanyamurenge benshi cyane, ahateraniye abanyamurenge benshi bazukiye kugira ngo bigaragambye, batakira amahanga, batakira isi, bereke isi ibiri kubera iwabo. Blockade iri mu Minembwe, aho abaturage batabona ibiryo, batabona ubuvuzi, batabona icyo ari cyo cyose, amasoko yafunzwe, ibintu byose byahagaze mu Minembwe, aho abana bari kurwara bwaki, ubuzima bw'abaturage bukomeje kuba bubi cyane. Mu gihe intambara ikomeje gukomeza mu burasirazuba bwa Kongo, amadrone arasa ku baturage ubutitsa, ariko kandi ibi byose bigakorwa mu gihe ibiganiro bya ceasefire cyangwa se by'agahenge byitwa ko biri kuba. Ku banyamurenge rero bo bakomeza kwicwa, bakomeza kuraswaho, bakomeza kwicwa noneho n'inzara, bya bindi genocide watch bise ko ari genocide by attrition. Ni genocide yo kwicisha umuntu inzara, kubicisha, kuba bloka uburyo bwose bw'imibereho bugahagarara. Bityo rero niyo mpamvu abanyamurenge baherereye mu mujyi wa Nairobi, siho honyine, ni hirya no hino ku isi. Muri Amerika, mu Bwongereza byarabaye, muri Amerika ni mu kanya. Ahantu abanyamurenge baherereye hirya no hino ku isi bari muri iyi myigaragambyo uyu munsi. Hano rero turi ni muri Nairobi, tugiye kureba uko biraba byifashe, ariko nanone tubagezaho n'ibindi uko bigenda bishoboka. Rero hano abantu babyutse, batangiye kuhagera benshi ku bwinshi, abasaza, abana, abagore, abasore. Mu by'ukuri bigaragaza yuko abantu bafite akababaro mu mitima, ari nayo mpamvu bari aha ngaha. Currently, 1,201 persons remain stranded in Kamanyola without basic aid. Area operations. Since early 2026, the use of heavy weaponry and drones in Minembwe has led to the destruction of 40 additional villages, signaling a shift toward more lethal warfare methods. Recommendations for multilateral action. To uphold the responsibility to protect, we propose the following measures: diplomatic engagement, facilitate high-level dialogue with the African Union, AU, to ensure the immediate cessation of hostilities and the withdrawal of non-neutral foreign forces. 4. Targeted sanctions. Implement sanctions against individuals found to be inciting ethnic hatred or coordinating attacks on civilians. The narrative of quote-unquote inter-ethnic conflict fails to capture the asymmetric nature of this violence. This is a targeted campaign against a minority community that requires a robust, protection-oriented response. We urge the international community to transition from observation to active prevention. Thank you. The Banyamulenge people face a calculated campaign of erasure. We appeal to your commitment to human dignity to ensure that these atrocities are met with a decisive global response. We need justice for Banyamulenge. Stop drowning our people in Minembwe. Thank you. Tunaomba serikali yetu ya Kenya ambayo imetuhifadhi. Kwa saa hii naiita serikali yetu kwa sababu imetupea hifadhi. Tunaomba wa Kenya kwa moyo mzuri na moyo mkunjufu, mumetupokea, tunawashukuru sana. Kwa hiyo tunaomba hata serikali ya Kenya iinuke kututetea, iinuke kutusaidia. Simameni kwa kututetea. Wazazi wetu wanauliwa, wale walibaki hawana haki ya kupita. Tunaomba rais wetu William Samoei Ruto ututetee, utusimamie, utuongoze. Najua neema ya Mungu itakuwa upande wako. Serikali ya Kenya tunawaomba mtusaidie. Tunaomba nchi zote zipate kutusaidia. Tunaomba utetezi. Tunaomba serikali zote
zitutetee. Katika wanusurika wa vita milimani ya Minembwe, vita ilifanyika nikiwepo. Ninataka niseme participation ya government ya Kongo katika mauaji, jukumu ya gouvernement ya Kongo katika mauaji ni ile nilitaka nizungumze kidogo. Wengi wanaweza kujiuliza eti hawa kweli ni Wakongomani? Mbona wenzi yao wanawashambulia na wanawakataa? Tunawahakikishia kwamba sisi ni Wakongomani raisi. Sisi ni Wakongomani ambao tunajaza madroit fondamentaux za nchi ya Kongo, sababu Kongo ilizaliwa ikikuta sisi tumo katika udongo huo. Hatukuomba kuishi Kongo, Kongo ilikuja kuzaliwa mwaka wa 1885 sisi tukuweko Kongo, lakini na tulikuwa na madroit sawasawa wengine. Kuna wenzetu ambao walikuwa na masheferi ile wanaita bwami wakati huo, lakini wa Berjiji ndio walikuja kuianire kwa mwaka wa 1933. Wakati walianile zile masheferi ni sawa ile wakati walitupea kwa ndugu zetu ambao tuliishi nao wa makabila zingine, wakaanza sasa kusema ninyi hamuna utawala, ninyi hamuna utawala, ninyi hamuna utawala, na ile ikawa chanzo cha kutupiganisha. Tukaishi hadi rebellion Muleliste kwa mwaka wa 1964. Hiyo rebellion ilianza, lakini wakati huo kulikuwa government ambayo inashughulika na wakaaji, inapenda wakaaji wote. Wakati tulikimbilia kwa government ili tuhifadhi na tukaishi sawa Wakongomani wengine. 2019 wakati huo mimi nilikuwa katika watawala wa sekteri ya Itombwe kwa zone ya Mwenga. Nilivivre maefe zote na macho yangu na akili yangu na kinywa changu. Askari wakati vita ilifika mwezi ya 5, tulishambuliwa mara ya kwanza na Red Tabara na Mai Mai. Hiyo wakati FARDC ilikuwa bado kuingiza mkono wake katika vita hiyo. Wakati tulishambuliwa na Red Tabara na Mai Mai, tulifanya recours kwa FARDC. FARDC ikaja ikakampe kila fasi, tukatia FARDC kwa kila mwingine ambao wanajua eneo la sekteri ya Itombwe. FARDC ilikuwa Kipupu, FARDC ilikuwa Makutano, FARDC ilikuwa Tubangwa, FARDC ilikuwa Lubunga, FARDC ilikuwa Kwiruru, FARDC ilikuwa Mwibakura. FARDC ilizunguka nafasi yote, lakini wakati tulifikisha FARDC hapo, ndio wakati mambo ilichamuka. Maijimaji wanakuja wanalala kwa kambi ya FARDC, kisha asubuhi yake wanapora ngombe, wanabeba en presence ya FARDC. Mimi mwenyewe nilikuwa katika watu ambao walikwenda kuona makamanda wa FARDC kila wakati. Wakati tulienda kuwaambia ngombe zinaenda ndizo hizi a quelques metres, wanasema hatuna oda ya kupiga risasi, hatuna oda ya kufuata ngombe, hatuna oda ya kufanya vita na wale watu. Kumbe ilikuwa etat major ambayo ilikuwa na ile mbinu ya kutushambulia. Etat major ya Kinshasa iliwaambia musisubutu hata siku moja kupiga hatua ya vita bila ordre ya FARDC national. Wakakaza ile sheria
Ndio maana walikuwa wanatuambia heti sisi hatutafanya usaidizi wowote, tunangoja order kutoka Kinshasa. Watu wanaporwa, watu wanakufa, watu wananyang'anywa mali zao. Kisha wakatufukuza sisi kwa sekta ya Itombwe, tukaenda kwa centre ya Minembwe. Tulipofika mauaji yaliendelea, uporaji uliendelea. Ninaweza nikaseme watu ngapi waliuliwa na FRDC. Rutiriri za Bibogo anapigwa masasi kijana pale Mikenge en plein air na FRDC wanampiga masasi. Wamama wane na kijana wanapigwa masasi pale mbele ya etat major ya brigade. Wamama wawili wanaenda kuangalia chakula cha watoto, wanapita kwa kambi ya FRDC. FRDC wanawaambia mwende, hakuna shida. Kumbe walitega mitego hapo. Wamama walifika, waliuliwa na walikatwa viungo. Siwezi kupresence yangu hao wamama mimi niliwazika. Kesho yake wanaua mtoto kijana wa 13 wanamkuta mngombe, wanakata mkono wake, wanakuja wako wanaonyesha ona. Walikuwa wanasema sisteme ya kusema tukusili sabino. Hamjue Lingala inasema tutawamaliza. Tukusili sabino, tutawamaliza. Maana yake na wenyewe wanabakia wangali watamalizika. Siku moja niliona maimai wanafika kuchukua ngombe za village Rutigita. FRDC ikakimbia kusudi wawapatie njia. Mimi nilikuwepo nikiona, na wakati watoto walitaka kusaidia zile ngombe zisiende, majimaji waliwapiga masasi na FRDC inawapiga kusudi wasiende kurudisha ngombe. Siku makutano ngombe za Mibunda zinanyanganywa mingi, karibu ngombe 2000 na zangu zilienda katika hizo ngombe. Walikuja wakakimbilia, waberge wakakimbilia kwa FRDC. Wakati walikimbilia hapo, FRDC napiga masasi kusudi warudie. FRDC ni mojawapo katika watu ambao walishughulika kwa mauaji na vita ambavyo vilifanyika kwetu. Asante. Sasa shida kubwa ni gani? Malizia. Shida kubwa ambayo tunayo ni kuomba ambao wanaweza kutusaidia, kututetea ili tuweze kupata haki na vifo, na ile kifo iweze kusimama kwa kabila moja. Tuko watu sawa wengine. Tunahitaji maisha, tunahitaji usalama, tunahitaji kuishi sawa wengine, na tunahitaji kufuga na kuzaa sawa Kongomani wengine. Nkuko twabibabwiye rero kuva kare twageze ahangaha rero imyigaragambyo iratangiye. Abantu benshi cyane mu buryo butangaje biganyije n'ibikundi. Muragenda mubibona muri iyi video, hari bamwe bari imbere bari mu rubyiruko ruri kwiruka cyane, ariko kandi hakaba n'igikundi kindi kiri inyuma kirimo n'abayobozi ba chairman, hakaba n'ikindi noneho kiri inyuma kirimo n'abantu bakuze basa n'abagenzi bananiwe, bagenda bitonda bo batari kwiruka cyane, ariko nanone n'abantu benshi rwose. Hari hitezwe abantu nk'igihumbi, ariko ubu ngubu hari abantu barenga nk'ibihumbi 5. Mu by'ukuri ni benshi rwose, ni benshi mu buryo butangaje. Muragenda mubabona rero baratandukanye, ni ibikundi bitandukanye. Turagenda tubibereka mu buryo bwose bushoboka. Uyu munsi wose twabukereye hano kuri Afro Media Live, turabibereka kuva mu gitondo kugera ku mugoroba aho igikorwa kiraba gisoje. Turagenda tubibereka mu buryo butandukanye rwose, ahantu abantu bagiye baherereye bari gutanga message zitandukanye. Muraza kugenda muzumva n'ubundi
hari urusaku ndabizi ko mudashobora kuzumva nk'uko bikwiriye, ariko hari urusaku rwinshi ko turagerageza nko kwigira kure kugira ngo turebe ko mwatwumva. Ni igikundi kirimo abasore, ni abasore bari kwiruka rwose mu buryo butangaje, birutse basiga abandi, bigabanyijemo abantu, bigabanyijemo ibikundi, ariko kandi bikozwe n'aba basore kubera ko bo bafite amaguru, bashakaga kujya ngo kuri ambasade ya Kongo n'u Burundi, ariko kubera ko ari kure ntabwo byabashije ko byabaye ngombwa ko bajya kuri ambasade, ahubwo byakorewe mu mujyi rwagati mu maofisi ya guverinema hafi n'abacuruzi, ariko nanone ni ibintu byitonze bibaye mu mutuzo, nta kintu kiri kwangirika, nubwo bavuga ngo bakeneye justice. Yewe n'abanyakenya bagiye babajoyininga kugira ngo babane nabo muri iyi myigaragambyo kubera ubwinshi bagaragaje. Ni abantu barenga nk'ibihumbi 5, biba ngombwa ko abanyakenya bavuga ati biriya bintu ntibishoboka, barareba ibipankarite byanditseho abantu bakeneye justice, abanyakenya bagatangara cyane ku bintu ntibishoboka, ni gute biba mu gihugu kirimo abantu. Ariko nanone batangajwe n'ukuntu aba bantu bitonze batari kwangiza, ariko bakavuga ati ariko abantu batabana n'abantu bameze batya ni abantu bameze gute. Ni abantu benshi rero turagenda tubereka byose hano kuri Afro Media Live, ubundi muri kumwe na Director Gabi kuri mic. Aha rero bari kugenda bavuga ngo Tshisekedi perezida w'u Burundi ati dushaka uburenganzira bwacu, kura abasirikare bawe mu minembwe, ukura abasirikare bawe mu minembwe. Uburundi mu by'ukuri Uburundi dukura ingabo zabo mu minembwe, barahamagarira leta ya Kinshasa kureka kwifatanya na leta y'u Burundi. Tumekuja hapa kama vile tumeongea, tukiomba haki iweze kutendeka na mauaji isimamishwe huko kwetu DRC Congo. Kila mmoja wetu ako hapa anajua ile mambo yenye inapitikana huko kwetu, mambo ya ubaguzi, ya kuuliwa kinyama, wanakuliwa wakongomani wote. Wakiona serikali ya Burundi ikiendelea kufanya hiyo mauaji katika nchi yetu ya Kongo, tuko hapa tukiomba haki yetu kama wakongomani, tuweze kupata haki kama wakongomani wengine. Kwa leo tunaomba hiyo mauaji isimamishwe katika nchi yetu ya Kongo. Mainchi jirani kama nchi ya Burundi inaendelea kutuma madrones P5 wenye wamefanya genocide huko Rwanda, kwa leo wamehamia huko Kongo wakiua Wanyamulenge na kabila na Watusi pia. Tunaomba Umoja wa Mataifa, tunaomba EAC iweze kusimama katikati, iweze kuingilia kwa hiyo shida, isimamishe hayo mauaji katika nchi yetu ya Kongo, hususan huko Minembwe. Hiyo mauaji iweze kusimamishwa kwanza siku ya leo. Watu wamefungiwa mahali pamoja. Mnajua vile serikali ya Burundi kila siku mwenye wanafuata habari wanafuata kila siku vile watu wanauliwa mchana na usiku katika nchi yetu ya Kongo. Tunaomba Umoja wa Mataifa, tunaomba serikali ya Kongo, tunaomba serikali ya Burundi ili iweze kusimamisha hiyo mauaji ya wazazi, ya watoto, ya wamama, tupate haki kama binadamu wengine. Na tunashukuru sana serikali ya Kenya. Serikali ya Kenya imetupokea hapa, hao wote wenye wako hapa, wandugu zao
mama zao, wazazi wao wanauliwa huko Kongo. Lakini sisi tumeweza kuponyoka tukakimbilia nchini Kenya. Kwa leo tunaishi kwa amani, tunalindwa na tunapewa haki kama binadamu wengine. Tunashukuru sana serikali ya William Ruto, imetupea nafasi na ikatulinda na ikaweza kutupea amani kama wananchi wengine. Tunataka kukomea hapo, tukiomba sana, tukiomba serikali ya Kongo, tukiomba Umoja wa Mataifa, tukiomba serikali ya Burundi ili hiyo vita na hao mauaji iweze kusimamishwa kuanzia siku ya leo. Tunamshukuru ndugu, huyo ni rafiki yangu sana, ameweza kutusaidia kwa mambo mengi, ni ndugu yangu Mkenya, lakini ametusaidia kwa hizi mambo zote tumeweza kufanya huko. Tunamshukuru Wanyamulenge hoye. Wanyamulenge tena hoye. Jambo la kwanza ni kumshukuru Mwenyezi Mungu sababu ya umbali ametutoa, si namna hiyo? Mahali tumefika ni mkono wa nani? Mungu. Si ndio? Mahali tuendapo ni nani? Mahali tunatarajia kusonga mbele tunamtegemea Mwenyezi Mungu, si ndio? Ya pili niseme hapa vile mumesema, my brother amesema, unaweza kukimbilia hapa, umekaribishwa sana na Mungu abariki. Niseme kitu ya kwanza. Ya tatu niseme niko na shukrani mingi sana kwenu. Hebu kila mtu ajipigie makofi. Unajua ni kwa nini? Sababu rafiki ambaye ni my brother aliponiambia nimsaidie tuandamane na yeye muweze kupata kutembea hapa, muweze kupeleka ujumbe wenu katika Umoja wa Mataifa, nikaenda na yeye na tukaweza tukafaulu pale. Saa ilikuwa imeandikwa inaanza saa 3 na inamaliza saa ngapi? Saa 6. Yeah. Nataka kuwashukuru sababu ya heshima ambayo mmefanya. Umeonyeshana ya kwamba mko na heshima na wanabiashara katika taifa letu, si ndio? Hakuna mtu hata mmoja amepoteza simu ama iko? Simu iko sawa? Kwa hivyo mimi nataka niwashukuru sababu ya hiyo heshima. Sababu ndugu yangu alipoelezea kwamba mnaanza kusumbuka pale, tukasonga na nyinyi na mwisho tukamalizia hapa. Mimi nawashukuru kwa hayo, sababu ingekuwa hamukuwa na heshima ungefanya vitu ambaye hasiko katika ile maandiko ambayo tuliandika pale, si ndio? Kwa hivyo mimi nasema Mwenyezi Mungu awabariki. Majina ni Evandas Tuku na mumekaribishwa Kenya Kusini kuweka amani na kueneza amani na umoja na kuombea taifa letu. Mungu awabariki na atendee mema. Wanyamulenge wewe! Mungu awabariki sana na atendee mema. Asante sana. Makofi mengi kwa mheshimiwa. Huyu ni rafiki yetu na ametusaidia kwa mambo mengi kwa hii nchi ya Kenya. Mungu tunakushukuru sana na tutaendelea kukushukuru. Turabashimiye. Ijambo rimwe dushimiye umuntu wese waje hano kubwo kugira ngo tubashe kwifatikanya n'abacu bari kwicwa, bari kuzira uko baremwe mu gihugu cyacu cya Kongo. Mwese muri aha nzi ko abenshi ari abacikacumu bazira ntambara. Rero abantu bose babashe kugera hano numve ko tubashimiye, mwakoze cyane. Nanone ubuvugizi kibugarukira burakomeje. Ibi byumweru bigera kuri 3 muzagenda mubona message zitandukanye muzagezwaho, muzagenda mupostinga ahatandukanye, haba ku ma Twitter, haba ku ma WhatsApp, haba kuri ama status, ahantu hose hashoboka muzabasha kuzigeza. Nta yindi message yemerewe gupostingwa usibye tuzogenda tubaha ku mbuga. Rero tuzakomeza
muri ibi byumweru bitatu turakomeza twifatikanye n'abacu muri Amerika baraza kubikora, muri Canada bazabikora, n'ahandi hose ahari umunyamurenge wese dukomeze twamagane ubu bwicanyi, dutakira amahanga nubwo yoceceka, nubwo ashobora kuba korompi, ariko kandi ijwi ryacu ntitugomba guceceka kuzageza umunsi tuzabona ubutabera na buriya bwicanyi bukabasha guhagarara. Mwakoze cyane, turabashimiye. Hanyuma tugiye gusubira mu mago, reka ba chairman baze kuduhamagarira amamodoka kugira ngo abantu batayoba, aze hano buri muntu asubire mu modoka yamuzanye, ahasigaye dukomeze kuba umwe, dukomeze gufatikanya, dukomeze kwamagana ubwicanyi muri gukorera ubwoko bwacu kuzageza tugeze ku ntsinzi n'ubutabera bubonetse. Murakoze cyane, mugira amahoro y'Imana. Nkuko twababwiye rero tukigera ahangaha, aha ni hamwe n'ubundi dusoreje igikorwa, niho abantu bose basubiye guhurira nyuma yo kwiruka cyane mu mavideo menshi mwabonye, abantu bari kuzenguruka uyu mujyi mu myigaragambyo ituje cyane, abantu bagenda bavuga batanga message yo kuko abantu bashonje, abantu bishwe n'inzara, Uburundi bugomba kugenda, Tshisekedi agomba gufungura inzira, ibiribwa bigomba kugera ku baturage. Abaturage rero b'abanyamurenge batuye mu mujyi n'abandi n'inshuti zabo n'abanyakenya ba joininze ba procession bajana nabo mu mihanda ku bwinshi cyane. Ni abantu bari benshi cyane, ibihumbi byinshi, ariko mu buryo bwiza. Reka tuvugisha umuntu umwe cyangwa babiri twumve uko yabonye uyu munsi, by'umwihariko duhereye kuri chairman. Chairman, meze mute? Amahoro. Ni ukuvuga ngo ahangaha turi ni umunsi mwateguye, mutegura mu gihe gito cyane, abantu bawe bakumvira bingana iki? Abantu bacu baratwumvira cyane, batwumvira kubera kuko ibyo dukora byose aba ari ibyabo. Ni abanyamurenge tuba dukorera, kandi ikibazo twarimo ni icy'abanyamurenge. Kubahamagarira kuza kugaragaza akababaro kabo n'ibiha bibera iwabo ni ibintu bumva cyane, nubwo twabahamagara nijoro bajyanye babyuka bakabikora, kuko ni ibyabo, nibo bafite ako gahinda n'uwo mubabaro. Abapfa ni ababyeyi babo, ni abavandimwe babo, ku buryo haboneka abantu hafi ibihumbi 5 byari biri ahangaha bije mu myigaragambyo. Mu itangazo watanze kuwa gatandatu twaba turi kuwa mbere, nari nkubwiye ngo nubwo twobahamagara nijoro bwoca mu gitondo bakaza, kubera kuko ibyo dukora byose si ibyacu, ni ibyabo. Tuba tubahamagara ibikorwa byabo, ibikorwa by'ubwoko, kugira ngo babashe kubihagararamo no kubibanamo natwe. Wewe ntibyagutangaje ubonye bari abantu ugereranyije n'abo watekerezaga? Byadushimishe cyane kuba baje mu buryo bungana kuriya, ni ikigaragaza akababaro n'agahinda bafite k'ibiha bibera iwabo. Niyo mpamvu bitabiriye muri buriya buryo, babasha kugaragaza ibibazo biha bibera iwacu muri Kongo. Yego. Urebye rero igikorwa mwakoze, muratekereza yahe matokeo, niki mutekereza kigiye kuvamo muri iki gikorwa cyabaye? Twebwe twaje kubwira amahanga, kubwira leta muri rusange East Africa Community, twibwira ikibazo kiri iwacu, ndetse na leta yacu ya Kongo na leta y'u Burundi. Iyo na leta ya Kongo baba babishira mu ngiro, bica abantu bakora genocide hari iwacu. Icyo dushoboye ni ukuvuga, ububasha bwacu ni ukubabwira, ni ukumenyekanisha ikibazo kiri iwacu. Ibyo gukora twasabye dufite ubwo bubasha, ariko iyo tujya kubugira tuba twarakemuye ikibazo kiri iwacu. Niyo mpamvu dusaba amahanga n'ibi bihugu byose kugira ngo byinjire muri kiriya kibazo, bibashe gukemura kiriya kibazo. Rero amatokeo twizeye kuko ijwi ryacu ryageze kure, byumvikanye, ikibazo bagihagurukamo bakabasha kugikemura. Ni iyihe message ushobora guha abakurikiye Afrimedia by'umwihariko batabashije kuza muri iki gikorwa kujoininga abandi, atari impamvu z'akazi, ahubwo ari impamvu z'uko mu mitima batemera ibiri kuba? Message ya mbere yari iyo kubwira isi, twayitanze kandi twayigejeje aho igomba kugera. Iya kabiri niyo kubwira ubwoko bwacu, ari ababaye aha n'abatabaye aha,
kuko iki kibazo kiri iwacu kiratureba twese tugomba guhaguruka twese tugahagurukira rimwe kugira ngo tubashe kwirenganura bazavuga ngo akimuhana kaza imvura ihise icyo dushoboye twavuze kandi dusanzwe tuvuga sibwo bwa mbere twavuga ariko kandi icyo twasaba community yacu ndetse n'abandi bose babishwa muri Kongo nuko twahuza imbaraga twese tugahaguruka tukabasha kwirenganura yego muvuze reka tugushimire kandi none tugushimira by'umwihariko kuko Kenya iri mu bihugu bike bibasha gutumira ibinyamakuru mpuzamahanga cy'ibinyamakuru twabonye ha Citizen, NTV, KTN, TV47 n'ibindi byandika The Standard Nation ibinyamakuru byinshi mu by'ukuri kubasha kugira ngo mugere ku gikorwa kinini abanyakenya baze media houses zingana gutya zumve mubikora gute kugira ngo aba bantu babumve Kenya bakira gute ibyumva gute kuko twabonye n'abanyakenya ba joininze procession hamwe n'abandi bavuga ngo Banyamulenge justice for Banyamulenge kubera ko byanditse no mu Cyongereza bamizaga bari no hakurya y'imihanda icya mbere nkuko twabivuze twanabigarutseho twashimiye igihugu cya Kenya kuko nicyo cyatwakiriye n'ubu dutuye hano tukaba dutuye mu mahoro turabashimiye twongeye gushimira igihugu cya Kenya n'abakenya muri rusange icya kabiri ni abantu bumva akarengane k'abantu ni abantu bafite ubumuntu mwababonye abenshi twari kumwe ikibazo cyacu baracumva abanyamakuru b'abanyakenya twarabahamagaye tubabwira akarengane kari iwacu tubabwira gahunda dufite yo kumenyekanisha ikibazo kiri iwacu batwitabye kandi sibwo bwa mbere tubiyambaza tubasaba bakaza tukabana rero ni ikintu cyiza kibasha kugeza message ahatandukanye ndetse no mu ndimi zitandukanye naho tutogera iyo babasha kuhatugereza message namwe abanyamakuru twabashimiye cyane kuko ijwi ryanyu rigera kure message yacu twoyitanga ikagarukira imbere yacu ariko media ibasha kugeza inkuru aho twebwe tutabasha kugera niyo mpamvu dushimira media muri rusange yaba arabo mu bwoko bwacu ndetse n'aba abanyakenya muri rusange yego muzuko reka tugushimire kubera ko mu bihugu bifite mituwalite z'abanyamurenge Kenya ishobora kuba iri mu bihugu bikora cyane kandi abantu bitabira ariko namwe abayobozi mukabigiramo uruhare of course burya abaturage iyo bagandutse tubona yuko hari ica abayobozi baba babikozeho ibyo reka tubibashimire kuko ibi ngibi byatanze message ku isi aho tuvuganira ubu ngubu ibinyamakuru bya hano byatangiye kubisambaza ibyandika byatangiye kubikwirakwiza hirya no hino dutekereza yuko hari aho message ishobora kugera reka tubashimire murakoze cyane natwe turabashimira yego gipfi biti reka tuganire n'uyu munyamakuru yego nk'umunyamakuru wabonye ibintu byabereye hano niki kintu ukurikije ibyo wari witeze n'ibyo matokeyo y'ibyo wabonye ni message yaje mu gihe gito ariko yitabiriwe cyane bigaragaza ko cyari ikintu cyari mu mutima abantu bashakaga banyoteye kurya baza baca umugani mu kinyamurenge ngo ni ukubyutsa ni ugukangura ufite n'ubundi gahunda yo kubyuka uvuga ngo cyabaye bakivuza akanya gato bacumva cyane ndetse nijoro kiza kuzamo uburiganya bw'abantu ba editinze message ivuga ngo babisubitse yego jewe ntayo nabonye iyo message bayeditinze message ya bachamani yabwiraga abantu kuza kujoininga mu buryo bwo kwamagana kozwe nani ntawomenya ababikoza bariganya ni benshi mu kanya gatoya tubona message ngo kubera ngo impinduka zibaye ngo ntibikibaye ndatekereza ko n'igituma abantu wenda haje hano twari nk'ibihumbi 5 ushobora kuba twageze nk'ibihumbi 20 nuko wenda hari abashobora kuba babonye message ariyo ya nyuma babonye bakagira ngo haraba baduhamagara ko ati twebwe twari twageze ngo none byasubitswe ariko nyine turashimira baje ariko urebye abantu bitabiriye hano
abantu bitabiriye hano ukuntu banganaga wewe ntibyagutunguye? Byantunguye cyane gusa ariko nari mbizi ko bibi gusa nari mbizi ko bibi kuko mu ikaratasi banditse baravuze ngo hashobora kuza hagati y'abantu 500 n'igihumbi. None bikubuza inshuro zitanu ariko kandi ikintu nabashije kubona kandi abo tuvuga bikubye niya groupe yagendaga hari abacitsemo bagenda ukwabo tutanabonaga yego bagiye mbere b'urubyiruko. Icyaje kunezeza hari n'abanyakenya baje kujoininga nabo bavuga bati turamagana ubwicanyi bw'abanyamurenge. Bishaka kuvuga iki? Hari ikindi kintu nabonye ciza. Kongo yananiwe kubana n'abanyamurenge tabandi bantu izobana nabo ku isi. Abantu 5,000 bagiye mu muhanda urimo amaduka urimo amamodoka abantu bazi Nairobi ibyashara biseshe ku muhanda ariko nta kantu k'umuntu nakamukangiritse. Twese uko twazanye ikintu gito na amatelefone twari dufite amaboko nta muntu n'umwe ushobora kuba hari ikintu cye yataye. Hari n'uwataye isaha yiwe mu modoka yari ifite amaspika Rugenza yaje no kuvuga ati hano ntabwo ujura uwataye isaha na Zayitore. Bigaragaza ko n'ubwoko bwiza umugabo mu myaka tuvuganya namwe ati turatangaye kubona abantu 5,000 baje mu muhanda bakigaragambya bakamagana tibagira ikintu cyangirika ati kandi noneho cyane muri kwamagana mufite akababaro k'ibintu bibere wanyu. Turashimira abantu bagize imyitwarire myiza, turashimira urubyiruko rwacu, harimo urubyiruko rwinshi rwiganje kuba rwaje ntirukora amadega uno mwanya wenda baciamani ngo babe babaje kureponda ku madega abana babo bakoze vraiment nibyo kwishimirwa. Ubonye n'uburyo abapolisi batangaye bari kuza hanga bakaturamo nibitangaza nibi abe naho ibaze abantu 5,000 kubateranya kuva saa 3 kugeza saa 6 bakahava nta kintu na kimwe bangisha. Hoya bari kuvuga ngo wengine mupumzike hapa hakuna shida hii ground ni yenu. Nukuvuga ngo batangaye ubwo umwambwe atase none igihugu cyananiwe kubana n'ubwoko bumeze gutya kimeze gute. Turababwira ngo ico gihugu gifite ideologie génocidaire. Ubundi ntihagora ikindi hagora ideologie. Bafite ideologie y'ubwicanyi bafite kandi nkubwira ikintu gitangaje. Ejo bundi Kongo kirakira ngo abantu bari barinje muri Amerika magendo mu gihe yirukwana abaye abo Kongo yabaye Kongo bahari ikababwira ngo ntibafite ngo nationality yamara igafata b'abanyamerika b'abanyamerika ikabazana ikanabasaba ntabwo ibafata gusa yego igaja gusaba Trump ngo mubaduhe mu gihe yayifata bayo ikabirikwana. Ikibabaje n'igitangaje ni umuntu uzwishigikira ngo niyirukane ubwoko bwabo ariko kandi hari abavuga ngo ntabwo yabirukanye ngo ni umubyeyi abasaba bivuga hagira uzohaguruka mu minembwe avuge ngo ntiyamwirukanye. None se kumwicishije inzara wavuga ngo ntiyabirukanye wavuga ngo ntiyabirukanye muri Amerika. Kongolo yaravuze mu kiganiro yakoze ejo bundi aravuga ngo we nkoje ndi Kinshasa ndi mu nzu naho nicaye ndi ntabwo bandihera umuryango uri ntawagize icakora ati bivuze ngo ntabwo blockade iri hariya mu minembwe ari leta yayikoze ngo nitwirwaneho. Reka nkubwire Kongoro urugo rwo muri Sodi Kongoro bamuzana bari bamukuye mu nkambi ya Ethiopia ntago bamufashe igira hano gutya yego ntago bamufashe avuye mu minembwe yari mu nkambi ya Ethiopia yageze Ethiopia agiye gushaka iki ari kuja yagaruriwe yagiye 2020 Kongoro yari president wa mutualité y'impunzi z'abanyamurenge muri Ethiopia. None aragarutse kubera ko yashanjije baragenda baramugura kubera inyungu afite akabasha guhakana ubwicanyi bukorwa abanyamurenge ngo nitwirwaneho yabikora no ariko yavuze ikintu ciza nawe ni nkaho byamucitse aravuga ngo hariya ngo twirwaneho ni nkaho ngo badutsinze igitego ngo ibyo bari mbese biriya turi kubikora kubera ko batumye tubikora bandi twirwaneho yabatsinze igitego ija mu baturage bituma nabo bayifungira. Ikibazo noneho ikibazo kikibazwa ngo nibaza njewe nasigaye nibaza ikibazo umunyamakuru atamubajije kandi yagombye kumubaza ko
blockade avuga ngo bari kurwana na twirwaneho n'u Rwanda na AFC yego umuturage abizira gute ntago agomba kubizira kandi yanavuze ko ngo abarwana babiri yaba umutwe w'inyeshamba yaba na leta twese dufite inshingano yo kurinda umuturage yego none kuri bo ni gute umuturage umwana arwara bwaki reka nkubwire none se azabanza yibaze ngo se twirwaneho yabayeho habaye iki leta yari iri twirwaneho ni umutwe dushake twemere ko bamaze kudeklara ko bafatanyije na AFC reka nkwereke ariko badeklaraye kubera impamvu umwanya ni muto kubivuga ariko se nabaze gusa yibaze ngo se twirwaneho yavutse habaye iki leta ntayari hari ico gihe yabaye yavuye twirwanaho n'abasivile batoye imbunde kwirwanaho banze gutega amajosi mu gihe leta yafashe imitwe yitwaje intwaro irayimobiliza iyo mu gihugu ni y'abanyamahanga so kubabatiza yari yimobilije kwica abanyamurenge ngo irangize ibahereza support yababakuye izina rya Mahimba no ngo bamare kubona babagira abapatriot yego uzico bari bakuye hano Nairobi bahamagara imitwe yose ngo bayihamagare batangira kurasa ruguru kamasa yarari hano ngo bashika ati AFC M23 nivemo natwirwa nti tuyishaka basigarana abandi kuko yari occasion nziza bari babahuje kubamobiliza kubagura muje kwica abanyamurenge niba abanyamurenge bavuze ngo dutega amajosi ngo dutemaguruwe tuzapfa turwana nikosa buzira nuno munsi tuvugana leta ihagarika ibitero igihugu cyo amahoro ireme ukubugene tuvugana iramutse yagaritse ibitero amahoro yo ariko kubera ko hari mission bafite ya genocide kandi bafite nabo bateguye bagomba kuzayihakana mu gihe genocide iri an exercice nico gituma baza bakora kuri bagakana ngo nkota nabonye ejo ndavuga ngo se ngo hari drone ngo yo kwica ngo umugabo w'umusaza w'imyaka 90 ngo n'umukecuru yego none se ngo si genocide suko ahubwo yarabajije ngo iyi genocide niyo kwica abasaza n'abakecuru gusa yego ni nabivuze niko yavuze mu kiganiro nabonye yego noneho nari ngiye kumubaza ikibazo iyo uri kureba ikintu ari umunyamakuru uzubona ibindi bibazo biri gusigara yego nari ngiye kubaza ikibazo ngo ko abandi bahunze umukecuru n'umusaza bagasigara kubera kunanirwa n'imyaka yishwe n'iki najico narakibajije navuga ngo se uriya mukecuru bamwishe ari kumwe n'abasore bangahe noneho basiga basore bica wa mukecuru uvuga ngo iyo abasore babasanga hoga tibari kwica uyu mukecuru yari kuja kwicwa nyuma nukuvuga ngo bishe uriya mukecuru kuko babuza abana kubera ko babuza abasore iyo babona abasore bari kubicana n'uriya mukecuru we yaravuze ngo se ngo ni gute bovuga ngo se ngo iyo genocide iri kwica abasaza n'abakecuru gusa uwo mubaza ni gute genocide yatangiriye mu gisirikare ugiye bariko bica Kamizobe ari umusirikare bakica Kabongo ari umusirikare bakica Ntayoberwa ku birometero 550 Kalima ngo ko baramuziza intambara iri Bunagana ari abasirikare ba leta Ntayoberwa ari umucuruzi Kabongo yari umusirikare Kamizobe yari umusirikare ibaze Kamizobe ari Baraka ageze kwa mu rwego ko baramwica ngo kubera ko bitero byabaye hehe zabunagana wenda reka nanje nsobanure kino kintu numvise ni igitekerezo ciwe ariko nje ntemeranyije naco by'umwihariko nk'umunyamakuru agomba kumubaza byinshi ariko ntagize amahirwe hari ugupfa kwica abantu kuvuga yakoresheje ijambo ngo n'abandi baza bapfa harangwa abafunzwe barengana Emasi yanamubajije ibibazo byiza noneho yazamubaza bimwe noneho akanasiga bimwe bishamikiyeho aramubaza ngo ese abafunze barengana bazira uko basa asubiza avuga ngo yabe yarafunze gusa mbese ngo sibo bonyine bafunze hari n'abandi bari muri gereza kandi abantu ntibazoreka gufunga akwepa ikibazo c'abazira uko basa yego ahinduye ikibazo twavuze abafunze kubera uko basa nidushake tugarukaho icya kabiri nubwo yoba ari umuntu umwe ufunze azira isura yiwe
yazize ideology. Ni ideology. Genocide si uko bokwica abantu miliyoni cyangwa miliyoni 5 cyangwa 6 yitwa genocide kubera icyatumye apfa, icyatumye umuntu mwapfa. No ndihisha umuntu hishe ideology. Ideology yatumye uriya muntu apfa ni yihe? So blockade blotsa abanyamurenge. Ibi ngibi tuvuga ntabwo ari abanyamurenge bavuze ko mu Minembwe ari gukorwa genocide. Genocide Watch yarabyanditse muri raporo zabo yuko mu Minembwe hari gukorwa genocide by attrition. Genocide wagambiriye kwicisha umuntu inzara apana umutemye. Yego. Nukuvuga ngo baturukije amadrone hejuru barasaritira babura ntibishoboka. Niko kubafungira kuvuga ngo utazicwa n'isasu azicwa na drone. Utazicwa na drone azicwa n'ingwara kuko nta miti. Utazicwa n'ingwara azicwa n'inzara. Kandi inzara yo izikira abantu ibihumbi umunsi umwe. Reka tubwire umuntu kuko umuturage uri gupfa azira ko twirwaneho iri mu Minembwe. Nubwo twirwaneho ya declare ikavuga ngo ikorana na AFC. Babatakiye uburyo babatakiye uburyo biyunze ibyo ngibyo reka ndeke no kwirwa bisobanura. Sobanura ikintu cy'umuturage. Umuturage afite uburenganzira bwo kubaho mu ntambara. Afite uburenganzira bwo kurya intambara iri kuba. Protection des civils. Afite uburenganzira bwo kurindwa, bwo kwiga, bwo gukorerwa buri kimwe. Rero iyo umuntu aje hari akabwira abanyamurenge ngo reka abwira abanyamurenge ngo baze bareka ubutesi, abantu bapfuye mu by'ukuri ntabwo ari byo. Kuko by'umwihariko ukiri nk'umutegetsi uri umuyobozi yakabwiye abo bahanganye ntabiziza abaturage, ahubwo yakabwiye leta akorera akayibwira ngo numuhagarike ubwicanyi kuri buriya bwoko. Twemerega we kuko aga misiyo yamuzanye nuguhakana ubwicanyi buhaye buba c'est ça la mission. Nimba ari yo mission kandi umubwira ngo ayibwire akwiye kugwanwa kimwe n'uriya wese. Nawe niko yavuze ngo namwe mwitegure kurwanwa kimwe. Mutuntu ubundi ntacoga erega ntampuhwe bagize badutera, ntampuhwe bagize jusqu'à maintenant tazo baragaragaza gusa kwirwanaho niyo nzira. Ejo bundi nategereye general umuvugizi wa leta y'u Rwanda general de brigade Rwivanga haravuga ati genocide yatangiriye hano ati none munsi twaye tuvuga irakomeje umurenge. Ndategere pasteur Muyoboke ari Rusizi yavuze umunsi aravuga ati nubwo twibuka abatutsi bapfuye mu minsi 100 abantu miliyoni mwibuke ko n'ubu nyine genocide kiri anku ikomeje kandi le même peuple tutsi nibugize gute nibishaka. Niriye jambo rya nyuma wubwira abantu dutahe busa n'amasaha. Ndashimira abantu bose baje mu gikorwa cyo kwamagana ubwicanyi. Zagaragaje Nairobi ko imyumvire yo kwirwanaho iri ku rwego rwo hejuru. Ukuntu ubona ko muri Amerika bagize hafi nk'ukwezi basa babivuga bari no kuja impaka ngo bazokora ngo bamwe ngo baze ngo nabandi baze ngo bazavuga ngo baje twebwe ntabo hari nukuvuga ngo imba nahari mu mutima kwirwanaho Nairobi kuri ku rwego rwo hejuru. Ni nayo mpamvu Kenya ariyo yavuye mu twirwanaho benshi. Nukuvuga ngo ndashimira abapasiteri bacu bamobilije abantu, turashimira abace y'amande, turashimira social media, abakurikira social media zacu mu gitondo na nimugoroba, abakurikira Mibunda TV 1, abakurikira Rugenza TV, abakurikira Joshua Entertainment, abantu bwabo communication ku bwacu yari facile kugira ngo abantu babashe kugezwa message. Mu by'ukuri abantu bitabiriye by'umwihariko wowe wateye intambwe ukava mu rugo ukaza ukagera hano. Hari igihe abantu bavuga ngo biriya ngo ni imfabusa. Ni nayo message numvise Kongolo yavuze ngo biriya ni imfabusa ariko ntabwo twazayandika kuri Twitter, ntabwo bizoba imfabusa gusa kubera ko nimba abantu bavuze ngo abaturage bacu abantu bacu bishwe n'inzara, leta yahagaze mu nzira izana ibiryo yamara kuvuga ngo yengo ntacabaye mu by'ukuri ntizoba ari byo kuko bari kwicwa n'inzara. Kongora arakantu katangaje ejo ko yavuze ngo drone ntiyayica abantu ruguru ngo sizabo ni zande sibo bagira amadrone. Hari uruganda rwa drone rwa Minembwe ibu bwabo yavuze ko atari izabo iwabo kwa bakongoro. Hari uruganda rwa drone hasi. Anyway abanyamurenge twirwaneho nta gihugu na kimwe ikora ku mupaka ngo uvuge ati wenda hari aho bagikuye ku mupaka. Ururenge
ni adui. Indo Uvira na Baraka na Fizi turi aselikre ta na abembe basitugemuriye n'abafura bazigemuye nike gigucasizanye nibo bafite amadrone so usanye ne ni rwarwara baza bavuga ngo rurerure ruza rwimeninda nisho cabaye kandi tugiye gusesengura ikiganiro yakoze jewe numvisemo ibintu byinshi cyane nagiye numva okay yavuze n'ibitekerezo yanagize neza aravuga ngo ni opinion y'umuntu yego ni opinion yenyine reka tuyitinge nibza na ideology akorera ubundi hari opinion idashingiye kuri ideology ariko hakaba na opinion ishingiye kuri ideology niyo bitandukaniye twebwe tuvuga opinion idashingiye kuri ideology ahubwo ishingiye ku mpuhwe tuvuga ngo ni munamuri nkota ku bantu ariko we ni ideology ishingiye kuri ni opinion iwe ishingiye kuri ideology igaragaza ko abahaye bapfa badahaye bapfa kugira ngo abone akazi vuga Kongoro nta yindi competence yari afite yitaba yo guhakana yitaba ubuhemu bwo guhakana iyicwa ry'abanyamurenge nta yindi competence yari afite yo kuja muri presidence icyahamujanye nukuja guhakana urupfu rw'abanyamurenge niyo mission yamujanye si conseil wa president mu bindi ni conseil wa president mu buryo ahakana kwicwa kw'abanyamurenge ko iriya genocide iramutse ihagaze Kongoro yova mu kazi. Ushatse kuvuga ko gukomeza kwayo bituma akomeza gukora yego nico gituma akomeza nico gituma Rwanda ngo ikomeze nico gituma Rwanda ngo ibeho kuko iramutse ihagaze arava mu kazi ko akazi kamuzanye kazoba kagize gute kazoba gashize ipfizi reka ngushimire dusoreze hano kubera umwanya ntitwobivuga byose ngo tubirangize ariko dushimiye abantu bitabiriye niko nari ntangiye mvuga nuko ibindi bitekerezo bimanutse wowe witabiriye kugira ngo utange iyo message kugaragara hano kwawe bifite message nini zatanze kugira ngo isi ibashe kumva ko umunyamurenge yarenganye kuva kera kuko nzambabazwa niyo bagiye kuvuga iyi ntambara bagahera muri 2017 njewe si aho ngaho niho ntazanemeranya 2017 kwari yaraturitse njewe ariko iyi ntambara ntiyatangiye 2017 imaze imyaka 100 iri gukorwa igenda gukorwa mu mafaze n'uburyo butandukanye ariko ni ya yindi gikomeje rero iyo ugiye gusobanura ukavuga ngo hari ku butegetsi bwa Kabila ntabwo urasobanura ikibazo turasubiza ikibazo kuko Kabila nawe yasanze bihari none se ku butegetsi bwa Kabila kandi ntabwo gisegeta agomba kwitwaza ngo kuko hari byabaye ku bwa Kabila niyo mpamvu naje mbikomeje oya tutagarizo yerega uvuze ngo byabaye ku bwa Kabila uwo bazigiye c'abanyakirumba hari ku bwa Kabila iwe umva numvise mu gigano cya Kongo yashakaga gusobanura ko nimba ari ibyo kuryozwa mu biryoze Kabila apana gisegeti kandi gisegeti kuba wakoze ikosa tibimpesha nanje kurikora no nimba shaka kuko Kabila tuvuge ngo manda yarashize iyi ngiyi ni ya Kisekedi yego manda ya Kisekedi akoramo iwe kuko aravuga ngo we niwe wa mbere munyamurenge uri wahawe kuja muri presidence muri invitation ngo apana mu barebele muri invitation yahawe invitation yo kuvuga ngo ngwino tuguhaye akazi so uku guhabwa akazi rero kwiwe yagahawe na leta iriho iyi leta iriho tugomba kubaza ubunyine ahubwo akazi yahawe nakaha yakora ntaco nashaka bari kugakora tugomba kumubaza ntabwo ngo muje kubaza Nyarugabo manda ya Nyarugabo yarashize ko turamubwira we nkuri muri presidence turi kubaza iri muri presidence yego nimba bashaka ko tubaza Kabila niba mubise kuri pouvoir turi kubaza uhari le president exercice Kabila twararenganye ntabavuze ko tutarenganye naco twarabivuze kandi nabwo ntitwacecetse twarabivuze ariko noneho aho yicaye mu buyobozi arimo ubunyine iki ngiki niwe wakagombye kuba ari kuvuga ngo akivuge akibazwe nananirwa kugikora akibazwe ubundi arashaka ko turangaza twereka Kabila kugira ngo akomeze ubwicanyi none se ni nkiyo bahaye bavuga ngo kiganiro ko kiraja kudubura dufite ibintu byinshi twavuga ariko reka mbashimire kubwo umwanya wanyu abantu mwari mukurikira Africa Media Live twaje ahangaha kubwo kugira ngo dutange message twabonye abanyamurenge baje bikoreye ariko kandi
bashitse bafatanya n'abanyakenya benshi barabakurikira barajoininga nabo bariruka mu mihanda niba uko bo bamenyereye imyigaragambyo yabo yo mu mahoro nta cabaye bavugira ubusa bazasoma message this is not possible tibabyumve nyine yuko ibi bintu biri kuvugwa bishoboka ariko mu by'ukuri umunyamurenge sintekereza ko ari umunyamurenge uriho uyu munsi utaravutse Kongo afite ikibazo muri Kongo kugeza uyu munsi ahubwo message ngira ngo ntange ndaheza abanyamurenge batuye Uganda nibatera intambwe bashaka uburyo baje muri presidency y'Uganda babaze Museveni ngo ni wowe president wa East Africa Community kandi ubwoko bumwe ko burashira muri East Africa Community uri president an exercice hagarika buriya bwicanye kuko East Africa Community habaye hari president uhaye wica ubwoko buwo musaba kubuhagarika yanga bigahagarara kubw'imbaraga. Bakoze cyane reka tubashimire Imana ibarinde kandi mukomeze kugira ibihe byiza. Ciao ciao. A world of stories.